te mowe ibil min kapese masis ngay ete Erihne ngay min nampo mal ete nay papaw santos ete nay nono wakata eriragoro samalar mamene sayis memen me wawaki eten all minutes all minutes ay yay papaw yay nono yatara abura salar miya ira samalar kalangan ng KAUN-O Momoy bangkol giyang chay ma abot coal. Ikamelele me may bangkol ki coal pochet. Chayta tami ka sampal ki coalet pwe ki ikaselele ki masanin coalet. Ibil kalangan kiyang KAUN-O pwe irabarabaki menya coal may ban coal kiyang chay so chikwach. Ay irabarabaki yung song ay patiara ti coalet. Coalet kuwini me inchingiyang ye. Pwe anso masa coal kiyo tani rongo changa yarim. Peren kita pwe kaselel ki coal ngay pagre aninching yang ya coal. Aninching ita coal nan chisempe isa kriyaw riya kita isa kuno. Eri kalangan kiyang KAUN-O pwe tiarata coal o ibang coal kiyang kichay. Mintama ang ilaya bilsuwet te esto follow yamumun no tin coal ap ikasampal ki ngoran coal. Te kosayin coal pottage o ibang coal kiyang kichay Teach me, Lord, for I'm long to know your ways. Make me strong to stand on solid ground. Lift me up to where I first belong. For the purpose that I made for the world to see your light. Teach me, Lord, for I long to know your ways. Make me strong to stand on solid ground. Lift me up to where I first belong. For the purpose that I made for the world to see your light. And I will praise you, praise all holy name. And I will declare all your righteousness. Put your love in my mind, write them all in my heart. For you're the song that I sing, and I can't deny, for you are the one. And I will praise you, praise for your holy name. And I will declare all your righteousness. Put your law in my mind, write them all on my heart. For you're the song that I sing, I can't deny, for you are the one. Yes, Lord, for you are the one. Amen. Kalangan ng coach, muna iban tola, iban pagiyang at siyang ng KAUN-O, and kawait yanan, tami iban serang chay sa coach. Iban sansal, emen nan kupur. So chuk mawa may sa may coach kalangan, kapingo wawan kunong chuk umuya ikaon kalangan, may limpak, may lalapot, may sarawyo sarawiyen, kaunin kaunakan, nan marki kan, Kung kachkat nan malaro kung kachin mama sani sangkan korusye. Kapung kiyang ko meleles ngakan meon makum kachin kolahng. Yep liangang yang ikan koros me upene nam perawach. Ikapung kiyang ko meleles ngakan moro Lord. Pagkatawang ko melelay mor kula ko cho Lord. Kung yang kachin tatong kiniyo Lord nituang ko prong yo main sa may coach kalangan. Main sa may coach kalangan iwiyari sa bulma mo chon tato ko Lord. Kalangan ng kumain sa may coach kalangan. Ngayon sa raw yo Father mawiya song ka wait song ka school. And ka school iya ka wait iya kamaray ni kinyang sa bulma masan. Kalo kaya iyo Father
kachkiyang yaima, O Lord. Iye kapakapo main sa may coach kalangan. Kich koros may upane sa uchukwat, O Lord. Ganang sarawian tache mong yung, O Father. Renter kilang ki isi, O Father. Apsapon mamasa na memenemen kak aleti, O Father. Po ang kak wamaw. And men wiyak kawait penats mamorong kokoway, Lord. Iye kapakapo main sa may coach kalangan, Father. O Lord Jesus. Praise you, O Lord. Kalangan ng kumain sa may coach kalangan, Lord. Aimet main samian kaya sumoglo coach. Uyagay kapung o kasapal kalangan. And kun ko purpuruan ko muiche. Iyat kaun kalangan Jesus Christ. Amen. 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 Kalangan. Oralap yo may minwatong kuchay sa uchukwach. Mahsani te kusuya. Aya Ata Karehpe. Ya Ata Karehpe. Te ya acha nilokoyang wayo te. The purpose, ya acha purpose. Ipan kusuya may isruban tatang kumeng puischo. Wawa kumeng abipan ko sa isaritek che ong kuchay korosu chukwat. Tami pilkita wasan oralabot main kakan kawit kuchay sa uchukwat. Ininay kapung kiyang coach pwe ki rane ko talaren nani ikola o iyer pataki yang yeme in KAUN-O pata pwe ban share ngay me ban share so uchukwat tame wian an mong yongi ipil mo men mo ko ya usang ap tame wi ipil kapung kiyang at KAUN-O ngayon ta okay mau kalangan kiyang KAUN-O niya so may chang ko to proto sang erwasaw imeta wata ya mo na ipan kak ta may pan share te oralaben may pan kak tatong kiyong chay suchukwats rime ngayon saraw kawit kiniye in kita oralab menta ya Ata Karehpe ikamelele yang komuyong ay memya Ata Karehpe magchayang memor kilala tong klakwats iran pung kay may minwatong chay suchukwats puan mo yan kalumon pa na chay leo pa na yung suchukwats kayo unure pang kosanan nambugan luk iralaut isak siluh irachikachik wano lel tuwaw niyan sa may kusayatara ng pukwat si kamelele me koros nin wewe kiyar tamangi yaraw tapen pukwat tatama wasama masani o ibang watakang child me masani Sises pulkajin mahsanihong rice karasaras pwoatet Aramas naman miye, me tuhke pwoat minan sapwe. Ahpw dolung ahpw sohte diar meyo. Ndahng na Soumweto, Nahn. Kilang sounparehr siluh. Pwarepwarek wasaht pwe dolung tuhke pwoat. Ahpw sohte me ikin diar. Kabampeleti sang sohte kahrepe. Kapkapo minan sapwe. Soumweto sabang ola pachowan. Kung kachin muitong masma, sohte pan wanan sounparehr, pwe pan song kabilgibene tapiyet, warawaren o kaseyang koya silale. Maya panwa, nampar kokoto, mamaw. Amaso, chanak peletisang. Amen? Tami pong kita wasan kawit wong chay sa uchukwat. Pwede yoralapin sa uchukwat. Kuskusuya Karehpe. Ikamelele me miya Ata Karehpe me KAUN-O pilkin kichatasang nan kabede na chanono. Nan milyonin masa kay Karehpe. O tami wasan kawit wo kasalayang kichay. Me Sises wiya karasaras pwoatet. O Aramas o puweta. Pwede tuhke kasalayang kichay wasame tuhke wat minan macho me akin purpure wasa ko siya me sompar siluh akin purpure puen kak tiara tulungasang tuhke tame ko mo yung ngay Ata Karehpe na sa yan pilipilita chan kaporeta ya Karehpe po ko mo yung ngay miya Ata Karehpe ay kapungkiyang ko wasang kawit watch puebil kasalayang ye me miya Karehpe Kapung kiyang kos mele lay Karehpe, yay Karehpen me emen kichay pilipil kita, kay de gineusa magchay pilipil kita, po kita, chay lang kak
Kinshare te kalkalog sa pulmemasen, Pwe I komuyongay, kucha pilibil kita, te karpe na sa pilibilta. Pwe, ibil kamelele magsabil bancek nan sermaya, eu payu luma wasa masani. KAUN-O kasin masanihong. Mone kiyang ukmor ibilu katar, o mona mo puti iti yukatar, poken muyala sa ungkoben wekan. Amen? Wasa katete yang kichay may iya chay karape, magchay liyan pilipil kita, kichay lang uya sa ungkoben wekan. Amen? Ibil kabing kiyang KAUN-O melel maurin. Sister Chucky, Pwede karape me yang pilipil kita, wogi karape o me kara yang kecai nan lockdown wat kecai socho wari me kot pwede cai karape o cai tatongki yang tame KAUN-O pilikin komunita ongai. Pwede ca karape. Pilcuka tame uya paditu puen mia karape ya kaya karapen olong kak tulungasang wa. Pwede socho kabareta wa imen taki yang Soumweto empeleti sang. Ayamon komuyongay. Wasa katete me sompar siluh agum parparang kecuka puen tulungasang wa. Apo sotre diar wa. Ayamon komuyongay. Rein sompar tepe me rein sompar tepe me pilipil watch. Te karape watch. Magcabil kita. Rein sompar tepe me karape watch tas cuka kesaya kita. Ya karapen me te KAUN-O coach pilgin kicata. Pwede pilgin kicata pwede miya karape. Imisan sa leong kicay nang wasang kawitwe. May wata kayang kicay le. May olog insan sang kacuka upo kita. Miya karapen cuka wa patiti pwede tulung wa. Akay tena patiti pwede sa tulung wa. Kumuyo ngay miya karapen na chayan pilipilta. Karapeta pwede kicang kakatete. Niyan so magchalukay ang Christ at amor. Karape wo chan se weweki chan aleta ya karape na chayang pilipilta. Pumia karape ng komuyong nga sa pilipilta. Abi kamelele yang kichay memen kichay soche weweki ya achay karape. I karape na chay kumamaliki paluwara chay takchay uyaga me I karape na chay libuti chay lem papa sampa. So tamenan sermaya payu lima katete yang kichay ler. Ibamble wata kang kichay me masani. KAUN-O ap kacin mahsanihong ye. Mone kiyang ukmor ipilu katar o mona mong puti iti yukatar poken muyala so koben wekan. Amen. Ikamelele me ikarapen komuyong ya sa pilipilta karape wat. Pogsyang ya so koben weka. Pogsyang ka kan katete yang irail kan mesagin sa taray karape. Pokomuyong ay song koros memimipon sampawos makauno coach kacing kapakata miya karape. Karape akchay lap suju ka kaneseta ya achay karape pokita kchay suju mo itong Christ na achay more. Pagchay lang kakwewe kita achay karape. Inni kaping kiyang coach melel kasaleyang ye miya ay karape. Songun kapal kay may koto sang lale. Isutulalong kapal. Ayan sa watch may kapingkiyang KAUN-O. Kasaleyang yeme ay karapew. Isay kiyang katete ay karape. Eri kapingkiyang watch melel. Tame ngayon saraw ka wait kiniya or labing sa utsik watch ya at sa karape. Magsabil bancek puput miya karapen puputemiye. Ya karape en miya na chay seri. I karapen puputemiye. Akay jakin chay lang puput pweki ewiya kosanti te ewiya tay pangkusuya. Ewiya chak chay lang puput min kapachiyo. Apso karape. KAUN-O coach wiyata sang korresponsan pawach en miya karape. Eri karapen komuyong ya cha pilipilta. Pagchangka kan kasaleta ya karapen at cha liyan pilipilta. Pwede kamelele meria chay sa ulang kakarusyen. Rasaygin cha wewe kita ya aray karape makauno pilikin irail ta. Kahit kinaray karape rin mumoteng. Tami sa bangki yung ray kawit mo. Api karape umech. Kachay lang katete, sa pulmemasen, o katete, ya karape na chay liyan pilipilta. Ikabing kiyang coach melel, maurin sister Chucky. Pwede karape umech. Karape umech tatongki, makarayang kichay na lockdown much. Miye megos magchay wari so. Pagkita, at chay karape, chay tatongki at chay karape, o ikchay may pang katete yung chay mo yung sungkoben wekan. Amen?
Ikamelele yang kecil, o iberkaping kiyang coach, pwe ki orlap me, ngay saraw ka wait kiniya po yan. Kita po ang kakalway kecil, na nachale upenen, pung wat. Kalangan kiyang coach melel, ka wait tatame, ngay sarawi, ka wait kiniya. Pukomo yung song chorus magtrabil pa metawa song chorus me kapipipu kita ni sampa kahit na kapipipu kita po kita kapipipu kita po kahrepe ime chuke tama wasaht wasang kawit kasale yang kecil me chuke patiti ke kahrepe en mia wa akai tiknen socho wa o KAUN-O coach tama kuti sango katete KAUN-O coach kinki yang kecil la chai chance Pwe I coach limpa komen Ese min mo itong kichay sa bulmong kichay lang katsiya sang tame achay kahrepe. I kahrepe ne olo en tame. En kiyang mo itong ma pamanan para testowa. Pwe bang kapil kipeno ko yasi. I komu yung ya cha se yara cha kahrepe. Kichame ban kita ko yasi watch. O katete yung raikan masaykin chese ya kahrepe na raili ang pilipilita. Amen. KAUN-O coach kiyang kichay la chay chance. Pwe kita pakong kichay. Pwe ki chay kapikpik sang re, o epil pungkuk chay kosang re, chay lempil puralang re. Amen? O bil karyawun wasa may bin watong chay. Epansang nan matu. Matu isu. Iralaw tisu, iratikitsik riyaysak payo. Lel riyaysak isu. Memasani. Niyan so may watakatar irang pukukat emen eseyer tama wasama masani. O ibang watak yung kichay may masani. Memen makinrong ay patak pukat so kung kapayata. Panrasa ng lalakong men makung kawata. Imo po ahpw. Niyan so may pangkatsota o lapaketa o lapalang siniyang ipitong imo. So jaban wala pwede ako kautar po ahpw. Memen makinrong ay patak pukat o soja kung kapayata panrasa ngol pwe men makung kawata imo pon pik ni error ni pang kachauta o lapaketa o labalang siniyang ipitong imo pan puputi ola o yapa wanola wat. Amen. Tama wasabil kaya kaskasale yang kecil me komunyo ngay kahrepe na cha acha kahrepe niya so magchamo itang Christ at amor. O kichamo ya abyatara trapasan chang iyo. Po ime wasanta. Kokoutar macha kokoutar po chaka iyo ye Jesus Christ. Ye Jesus Christ kaleb me uya chakain po kakaim. O ye Jesus Christ me sang correspondent niya trapasan ta sapwe. Eso kakaway chala po kita trapasan ta sampung Christ. Amen. At ame wasa me tanang hindi sang kusuya me makawatay mo po na roro. Tama uya sinyong ko to kawela. Pagkiya so trapatan tang pasantasan po Christ. Ime wasaka tete may minso wasakang kichay wasaht. Niya chaka achakara pa kichamo itong Christ at amor. Kichamo uya kichapasan tari machaw po Christ. Machaw kay lailer at amor kay lail. Ay imekcha achakara pa niya cha sayer. Tama cha kahrepe ak sabilanane so wasel kita iraikan masakin che ese ya karba na rai pilipilta pwe kita an so teleleto irail rupurta pan imiyapan wan kampa ko o kasangsang na rai supan yang aleti te arail yang chekata aleta kapay te aleta arai karbe merayang pilipil kita. Ime komu yung niyan so magsalu kayang Christ at amor, wasaka tete yung kichay, magsay pasan ta sampung Christ, yeyi komu yung me pangka kanyang katete yung irail, ya aray kahrepe. Kung magsasabil bang katete yung irail, ya aray kahrepe, ay mawasaka tete yung kichay, yaw wanebil pan, kampa ko yung kitsa, niya sabil pang kilang aray pan lelong kapal, ananatsa me at sa kahrepe sa tatongki, pagkiray sa tatongki aray kahrepe, magkaray yung rail, lelong kapal, magsabil pang pakpakay ray tani, anso yu. Ime kasampal ko kumuyong at sa kahrepe, kasang kasampal ki at sa kahrepe, o sa tatongki at sa kahrepe, KAUN-O coach, pilkin kitsata. Inay kaping kiyang coach melel, tame sister chaki chapiyatar, o nampero watch magchay kiniw pa nilale. Ikapyung kiyang coach melen po kahrepe watch me. Sister Chaku yakita tatok wat tatok mau.
me pan karato o me pan kara yang chaila chaila seta chai kahrepe ikapung kiyang coach melel mor bilkaken uyata sang tatok yu me ye kahrepe ya chai kahrepe chaila uya tama kupurang coach o tama coach kachung kupurki a chai kahrepe puk chai koros pung sampa mi kahrepe tami ko siya rin sabiyo song koros mo kaunong coach kapukata mi kahrepe ako mo yung ngay masak tiyara ta yakarapen watch magchapan tatongki. Amen? O ibilbang watong kuchay bilewuran po may bilmo watong kuchay ibilbasang nan Matthew isak siluh irachukchuk isak puno isak isu. O ibang watong kayang kuchay lamasani kumail met pay kumail Pwede masamay kan kilang wasa o salangamay kan rong wasa. Kumaila na sa po sa ukop chocho o melelepek chocho anana ko walap kilang. Tame kumay kilang, reap socho ka kilang. Repilmen rong, tame kumay rong, reap socho man rong. Amen? Wasa ka tete yung kichay? May yachay kahrepe. Pero wartay lusak KAUN-O coach kapukata ke kahrepe. Mga child miya kahrepe ne kapukatap chen mga child ka kita en peresang karakar. Por masa child ka child ang kilang kuwasa, salanga child ka child ang rong, tuma child ka child ang net, o child ka child ang kusiyawi, pe child ka child ang uyak tatok makupure, peang kisabul me masen, ne child ka miya kahrepe, child ang wagiwi sabul me masen. Amen? Karata ko mo yung Tama wasa kasale yang kecai, memet pai. Kecai makilang wasa, orong wasa. Puwasa katete me. Kecai len we kita sukop chocho melelepek. Kumaile na sa po sukop chocho melelepek chocho anano kung walap. Kilang tame kumay kilang reap socha kak repilmen rong tame kumay rong reap socha man rong pugta tame kara taray kilang rusukak kilang o rong rusukak rongata puwek rusu tong kita maray kahrepe ong ni tame KAUN-O coach pilkita kumuyong ay kahrepe ini kaping kiyang coach melel puwasakat katete yang kichay memet chocho menyang rong Entame sukop chocho menyang rong. Sukop kay rapil menyang rong. Arap chuka rongata takilangata. Pwe kita aray kahrepe. Rosyota tongki aray kahrepe ununtuan kupurang coach. Ikalangan kiyang coach. KAUN-O coach mo itata sumawat chailan miminan machay ke kahrepe. Pwe I kahrepe mo chailan na seta ya chay kahrepe. Chailan ewang coach. O chailan lalapot siya tame sabul me masani Pwe I kahrepe watch me lockdown uya wikiti pumasuri sang we uya wita kosang niya ipambilan ki yang ser sabul me coach masan ipansese ya kahrepe lalatuan sa watch ay kapung ki yang coach pwe kahrepe me coach kin muit kita me coach kay de kinakin muya pwe ki emen apo kin muitata puk chailan kak kasaleyang ya chay kahrepe o kasalayang tamag chay kamelele. Amen? Kalangan kiyong coach melel sabuli me masanong chay sa utsukwoch at chay kahrepe. Imin kangangagun ko mo yung Changkak po siya yung iraikan masayagin chay yang eseda aray kahrepe. Po kita etelelan sa uray purta sularan so po kita restuwo ki aray kahrepe. Amen? Ikalangan kiyang coach melel at chay leo panen sa utsukwoch. Ikapong kumelel metame sabun men coach masan niyang chay sa utsukwoch katkatete yung kumuyong at sa kahrepe. Amen? Ikapong kiyang coach melel wasang kawit me serang chay sa utsukwoch kumunagpin kachuway o tantaropway o pingkap-kap siriki yung nanamong yung tama KAUN-O masan niyang chay sa utsukwoch at chay kahrepe. Kalangan ng coach o ipanititier wasakset ikamelele me sabulimen coach masen akin pupusway ke kahrepe puye kahrepe o merchane seta at kahrepe.
Kalangan ng KAUN-O. Tami pilmin mo kaim siyang kila ay sharing child so chukot kumasan and court tuwon KAUN-O emen tatong kiniye. So ang kapal chocho may ilalong na naipopot. Pag na naipopot ilalong so ang kapal chocho apta istuko ko la po kita ay kahrepe section na kila. KAUN-O coach ay kahrepe section na kila. Inni kaping kiyang coach melel puweki kalangan. KAUN-O coach kalangan ng kuchay karusian ak chay makin sope isang. Amen. Eri kaping kiyang coach puweki kahrepe makarayang ye. Song chocho kapal chocho ilalong dalato ranwat isto lalong isto muselta kokola po kahrepe usay kang sakalay kahrepe. Amen. Matsabil panchek ta ko sa ipen liyemen me pilan ki sumaw. Sounparehr sa kriyaw. Tama ko sabi kasaleta katete yang ye. Liyo kahrepe uniyan Soumweto nga ta Sises mo kita. Po kita kahrepe mong lalo ko mabil to ko sa pumpen sa pulmen Sises ko pilpan maula. Kahrepe mo kitkilaw tame sansal maula liyo po kita mo kitkiya kahrepe o me kahrepe ye Jesus Christ me pangkamaw yala asumaw. Amen. Ari kalangan kiyang coach at sa liyo penen sa utsukot. O ibilpang kairalara sa liyo penen sa utsukot. KAUN-O coach and kaching kapisichik o kalala sa pulmemasen na newe kupurakan. Kalangan ng karusien o ibambil kapakap kila at sa temasen ng coachong chay sa utsukot. Oh yes, Father, kalangan ng kumuyo man sa may coach, kalangan kisapul mamasa ng kisautsukot, oh Father. Iyay kapakapo, Lord Jesus. Sapul mamasa ng pat na newe mong yung, and kakwa, Pwe I, and wiya ka wait penas mamurong koko way, Lord. Kalangan kiyong kumukarusya may piliyang, petulong orong-orong, oh Father. Iyay kapakapo, Lord. Bless, oh Father, increase, oh Father. Multiply spiritually, financial na newe, penay na yung Father. Kis karusya no Father. Mayaw pa na clockwatch nan. Pero watch o Lord. Kalangan ng kumuyo Lord Jesus. Iyay kapaka po Lord. Niyat pampil ko malti pungpung watch o may sam. Sabul mo mga no niyang kis. Ang ko malti merla ni perampapol. O purtala ka pangan kikailay lo Lord. Iyay kapaka po may sa may coach kalangan. Kalangan ng kumuyo Lord Jesus. Oh yes Lord. Yes, Jesus. Ay met may sami yan kaya sumaklok ko. Uyaki kaping ko kasapal kalangan. And ko purpuruan ko muche. O kumugalib may waraw ang kinalikaping ko. Wow. Numaro mo kalangan Jesus Christ. Amen. Amen.